Campus France je francuska agencija za promociju francuskog visokog obrazovanja u inozemstvu, a Campus France nudi različite informacije o studiranju u Francuskoj i o mogućnosti dobivanja stipendija, o različitim postupcima upisa, o mogućnosti smještaja, znači različit tip informacija koji može interesirati studente. Studiranje u Francuskoj zapravo ima jako puno prednosti. Prvenstveno je to kvaliteta samog visokog obrazovanja, veliki broj studijskih programa, a onda i zapravo na neki način pristupačnost u smislu cijene studija, jer državni fakulteti nemaju školarine, tako da je to recimo za strane studente jedan dobar razlog zašto doći u Francusku, a naravno tu su onda i nekako brojni poticaji i potpore studentima da bi im taj njihov studentski život bio lakši. Svi zainteresirani u Hrvatskoj, bilo da su dakle učenici, njihovi roditelji, studenti, mogu doći u medijateku Francuskog instituta gdje se nalazi naš Espace Campus France i mogu dobiti te različite informacije koje im trebaju.